Sesiphumile ke somakhelwane sonke sesingaphandle emva kokuthi umakhelwane ememezile wathi vimba ungenelwa iphara kwakhe. Sonke lesimo lesi siqale kusebusuku kodwa bese kuyintatha nje sekuyaqala manje sekuyakhanya. Awubakithi umakhelwane wami oseceleni komuzwa kwami ubekangenelwe yiphara. And leli phara leli limngenelile umfana wasendaweni, umfana wamakhelwane wethu kodwa umakhelwane usashona-ke. Umfana kaSibongile, and lo Sibongile lo beka umngane omkhulu ewubhuzumi ewushomi noTholakele, uTholakele lo ongenelwe yiphara umakhelwane wami. Useyakhuluma kumakhelwane uTholakele ukhuluma naleli phara, kodwa ngane kaSibongile uma wakho naye besiclose kanje sohochomi, ingakho uma ulambile ngiyakuphakela nokukuphakela, kodwa usuzokwazi ukuthi nje uzokwebela mina la kwami, uzongenela mina. Akekho noyedwa umakhelwane okuzwelayo la, umina ngingibulela iy'ngubo, ngikunikeze iy'ngubo mangabe kubusika, ngikubize ngizokuphakela ukudla, ngikunikeze ovaselina ngithi gcoba ley'thende zakhe ey'qinile, kodwa ungenze kanje uma wakho kade sabangani. Lapho umphakathi uphumile uthelekile umphakathi uthi akashawe, uyajijela amatshe, uyashaya umphakathi. Nangu uyakhuluma naye bakithi uTholakele uthi ngane kaSibongile ungenzani uma ungenza kanje. Ake umntwana kaSibongile kumjekejeke athi ngicela ukukhuluma kuqala, ngicela ukukhuluma ma, ngicela umphakathi ume kancane ngokungishaya, ngiqale ngikhuluma iqiniso lami, ngiyaxolisa ma ukuthi ngingenele la, kodwa nami bingekho into engingayenza. Ngicela umakhelwane lo seceleni kwakho, wasucela ngizomplantela lokhu, etshengisa enye into engathi umuthi isinxamfazana, wathi ngizomplantela lokhu la kwakhe ngoba wena iy'ngane zakho ziye emanyunivesithi ziyaphasa iy'ngane zakho. Yena ezakhe iy'ngane zisadinda lapha e-FET sekuphele ngisho no-NSFAS. Wena impilo yakhe iyaqhubeka, iy'ngane zakho nje zisemavasithi ziyaglowa, zinhle kodwa mina ezakhe ziyafeyila, ezinye ayiqedile ngisho no-matric zafeyila omatikuletsheni, isimo sakwakhe simbi. Awu, ngithwala izandla ekhanda, nansi ingane kaSibongile iqonda ukuthini, ifuna ukungixabanisa noTholakele, umakhelwane wami esizwana naye kangaka, esinanelana naye kangaka. Ngicela ukukutshela ukuthi uTholakele wavela wathi hayi myekeni ahambe mani, myekeni ahambe. Hayi umphakathi wahlakazeka, umphakathi wahamba, wasinda kanjalo-ke umntwana kaSibongile. Umphakathi kade usufuna ukumbulala, wangambulala. Ngicela ukukutshela-ke mina ngizocabanga ukuthi umakhelwane uzocabanga ukuthi mhlawumbe iphara liyadlala, mhlawumbe iphara linamanga, liqamba amanga. Kodwa umakhelwane wathi nje yena lento eshiwe yiphara iyayenza isense, iphara bengelikhuluma isense engaka. Sho ukuthi lo mama uliqashile ngempela iphara ukuthi lizomosha izinto la kwami. Ake ngicela ukunitshela-ke yaqala-ke manje inzondo phakathi komakhelwane. Yaqala inzondo phakathi kwami naye uTholakele. UTholakele ngehlika ngazongqongqoza kwakhe ngathi ngizozehlisa, ngicela sikhulume njengomakhelwane. Wavela newahayiza wathwala izandla ekhanda uTholakele, wathi ngifuna ukuzoqedelela, ngifuna ukuzovuthuluza le mvuthuluka le ebisele iphara esindile iphara langakwazi ukuthi liyifake, sengifuna ukuzoyiqedelela ngizoyivuthuzela la. Ayi makhelwane, mina ayikho into engiyenzile, angenzanga lutho mina makhelwane, angizange ngakuloya makhelwane sisukela kudala sizazala iy'ngane zethu. Ngabe yini ngizokuloya manje ngiyeke iy'ngane yisakhula? Athi uTholakele, yeyi wenozipho ngicela uphume kumina, ngicela uphuma, ngisho uyabona ukuthi mina nawe asinamadoda sobabili, kodwa ezami iy'ngane seziyaphumelela isemayunivesithi. Ley'dindibala zey'domu zakho ziyafeyila, seziyaphuca ngisho no-NSFAS, ezinye ayiqedi ngisho nokuqeda umatikuletsheni. Ngicela uphume kumina. Okay, vele iy'ngane zami-ke bakwethu eyodwa ayuqazi, zoyi-3 kahle azuqeda ngumatikuletsheni, zaye e-FET because zino-grade 10. Kwasho lo grade 10 zayiphushiwe zafika grade 10 because lekhasi nawo umlando ukuthi singabi bahle kakhulu esikoleni. Zathi mayifika kulo grade 10 zangaphumelela kwakuphumelela-ke
zathi mayifika nalapho e-FET sezinalo grade 10 okuphushwa zangaphumelele e-FET zahluleka khona zaphucwa no-NSFAS. Sho ukuthi nje umakhelwane wami ke utholakele engimi la engimemeza noZipho sekuphuma umakhelwane bayabuka noZipho umumbi noZipho unjanjani noZipho yazi kunokwenzeka ukuthi indlela indoda yami yashona ngayo wathi wena mangabe umfelokazi niyami indoda yalandela kunokwenzeka ukuthi wena bunomona ukuthi mina nginendoda. Hayibo uyakhula indaba lakhulu udaba umakhelwane wazi wathi kusasa ekuseni lo ngiyahamba ngiyoboleka ilona ebhenki ngifuna ukunyusa uthango libe lude ungakwazi ngisho nokukotela ungakwazi ngisho nokuthi uphose le mithi yakho ngizofaka amakhamera la ngifuna ukubheka ukuthi ayikhona into eyenzeka la ngifuna ukubuka ukuthi le mkhuba yakho uyaqhubeka yini nayo. Ngempela kutholakele ahambe aye ebhange ayofuna imali ngempela imali ayitholeke alinwebe udonga lube engathi indonga zaseJericho lishaye liye libe ungqwazi libe lide edlule ngisho nomuzi kwakuyindonga zaseJericho inkosi impela inkosi uma. Ngicela ukutshela ke selinwetshiwe kudonga kanjalo ke afake ngempela amakhamera yabona afake igate leli controller ngeremote la phezulu udonga phezulu angekwazi ngisho nokungena ngisho nomathi uyathanda ungahlabeka ufe because ufake abolayini be-electric fence lapha ngaphezulu. Ngibuye ngihlale emadolweni inkosi yami simakade angisahlalisane kahle nomakhelwane uyambona noma sihlangane emgaqweni uyanginyukuluza angisahlalisane kahle nomakhelwane inkosi yami simakade ngicela ungenelele yimpi lento lena indaba embi you understand nomakhelwane abanye sebe nokunginyukuluza nje ukuthi hey lakhuluma iphara nomakhelwane ungaphambili kwami nongemva kwami nabo babiyele banyusa indonga ngisale sengigungquluza ngaphakathi ngumthakathi nongale eceleni ubiyelile shusi sengisele ngeside lokungena nasegate kuphela mina elingakakiwe yindonga zomakhelwane ngoba phela ngumthakathi odumile endaweni umthakathi oqavile impela and iphara alibuyanga la ikhuluma indaba ukuthi hayibo ngangiqambela amanga ngifuna ukuphuma mina lapha libuyanga la iphuma lalokuthi nje vele uyena loya mama obengithumile. Nkosi yami nezingane zami endaweni ayisakwazi ukuba nabangani ayisakwazi ukuxoxa nabanye abafana bathi hey ubani ozokhuluma nezingane zakamthakathi manje bazokuthakatha labo. Ingakho nifeyila kanje le mithi yakini niyafuthiswa niyaqhuma. Mufutha vele uqhuma uba nesicefe nje uba noxhifi. Vele izingane zami nje automatically zavelana zaba noxhifi endaweni. Bengishiloyo ngathi izingane zami ayiphiwanga kahle esikoleni. Zahluleka ku-NSFAS zahluleka kwacaca nje ukuthi indaba yakhona ayicaci. Kodwa izingane zami benethalente ithalente lokwakha, ithalente lokususa isitini kusukela phansi ukwenza amakhabethe, ukwenza ogesi, ukwenza ogiza. Zinethalente lezandla izingane zami. Zaqala manje zasebenza nomunye ubaba wayigruma zasebenza ngaphansi kwalo baba. Zathi lengane zami hayi ma ngoba wena ukhona usakwazi ukushaya unane-computer. Kunganjani thina sivulele ibhizinisi lethu kube wena osikalelayo osibalelayo osisiza ngokuthi usisize ngepaperwork nani thina singakwazi ukuthi sakhe imizi sivuse imizi. Ake ngempela izingane zami zaqala ibhizinisi lazo laqhubeka ibhizinisi zaze zakwazi ukuthi zibe nesikorokorwana ziyasebenza mina namadodana kuphela ke insizwe ezintathu beyisebenza zontathu zibiza ngo3 sons amadodana amathathu. Akuyinkampani enkulu impela amadodana amathathu awakhele obana amadodana amathathu. Hayi ngala kamakhelwane ziyamporoma ke lo obede se-university wafike wamitha umfana wasevenda wayiphika ingane kanjani waze waphuma esikoleni waphuma engadirejistanga kwamoshakala engasakwazi ukubuyela ku-NSFAS nani. Mase kuthi lo omunye wafike wangenwa idimoni lama-drugs wayidlela ama-drugs wangabe nje esayimisela ngesikole wangabe saqhubeka nje nesikole. Hayi lo wezaliswa umvenda wathi nje mebeka ingane omvenda sakhulisa yona waphinde wazalenye esezaliswa nje umfana wasendaweni. Kwathi kusabhekwa ingane yesibili wathola umntwana wesithathu. Umakhelwane usazothini-ke usazothi yimi futhi ommithisela iy'ngane uloyo yimina iy'ngane zamitha uzothini ingane emithiswe yimina ngoba phela umina umthakathi endaweni. Mina ngazi abathakathi beshayana ngembhulela ngazi labashaya ngezisu abafaka iy'ngane abafaka amaqanda ey'swini zey'ngane. Umakhelwane-ke ayisukumele le ndaba alisukumele lo daba ahambe umakhelwane ayofuna abantu
ukuthola usizo ebantwini. Bathi abantu umakhelwane wakho owenza ukuthi iy'ngane zakho zibe useless, zingabi lutho, zingabi indaba zalutho, zingabi lutho iy'ngane zakho zibe useless. Umakhelwane wakho. Umakhelwane imphathe yabuhlungu lento le. Pho ngenza kanjani? Kuzomele ngigadle nami athi inyanga kuzomele wenza ukuthi ulethe imali engaka ukuze ukwazi ukuthi ugadle uyibuyisele kuyena lo makhelwane. Ake ngempela umakhelwane wami ayizame imali, ayizame ambokwenza ilona imali yokuthi ayise kanyanga ukuthi ahambe ayoyiphindiselela phela emzini wami. Ayike umakhelwane wathi eqeda ukugadla ukuyibuyiselela kumina. Kwangenzeka lutho, kwasho ukuthi ingane yakhe nje idlebelekile, isiyithandela amadoda, ithanda utshwala, iyaphuziswa, ilale namadoda, yakhulelwa ingane yesi-4. Abuyele enyangeni lo mama, usikanti manje wenze njani manje ukuthi naku manje ngigadlile kodwa ayikho into eyenzakalayo. Inyanga ithe lo mama uhamba inyanga strong, kuzodingakala u50,000, uthola u50,000 ukuze sikwazi ukuthi siqaqe lesibopho salo mama lesakubambe ngaso. Bakithi umakhelwane wami utholakele, ngicela ukukutshela ukuthi abuyele emzini wakhe. Hayibo, sekuzomela ngithatha u50,000 manje isikoloto seloan, iy'ngane zami ngekwazi ukungikhokhisa because lo munye nje udla ama-drugs, untshontsha kwasani endlini. Lo munye ubhizi wehla nabafana emgaqweni, uyenyuka, uyadakwa, uyini uyazala emgaqweni. Ubani ozongikhokhisa lesikoloto? Nebhenki lizovuma yini ngiqeda ukuthatha i-loan ka22,000 sengizothatha ka50,000 futhi. Utholakele decide ukuthi yazi into engcono ukuthi ngivelane ngithengise lo muzi because lade kuhlala khona utholakele iwomazakhele izindlu ezithengwa ngebhondi. Wathi ngcono ngithengise lo muzi la komazakhele, ngithatha imali yami ngihambe ngoyithengela isite encanyana emachobeni. Ngithenga isite emachobeni, ngizakhela umuzi omncanyana engizohlala khona nezingane zami, ngiphume la emthakathini, ngiphume nje ngiphele emthakathini. By that time utholakele ubesekhulakhulile impela. Ngicela ukuntshela ukuthi utholakele awuthengiseke umuzi, ayithole imali yomuzi. Mase aqashe umakhi ongekho professional ngoba efuna ukukhatha ama-cost ukuze asalele ushintshi omncane. Ake ngicela ukuntshela ukuthi umuzi katholakele awuvuzi imhlola. Akakhali utholakele imhlola. Lapho-ke sezaphuma-ke indaba ukuthi iphara kwakuyi-strategy, strategy abasisebenzisayo ukuthi sebephatha umushana ephaketheni ukuze mangabe bebanjwa bakwazi ukuthi baphume babaleke bathi hayi besithunywa umakhelwane wakho ukuthi sizokwenza kanje because amaphara usually ayazazi indaba zasendaweni ukuthi lapha ubani ufunda lapha usebenza lapha, avelana ayikhiphe zinjalo. Mase wena uthi hayi iphara ngelikwazi ukuthi likhuluma indaba ezingaka, kanti iphara nje lisebenzisa ukusa ne-strategy. Ngicela ukuntshela-ke ukuthi utholakele inhliziyo yakhe yababuhlungu kakhulu esebona ukuthi hawu Nkosi yami ngaze ngayiwestela isikhathi, ngayiwestela amandla, ngibiya ngenza indonga zeJericho ezinde le ekwathi noma sengiwuthengisa umuzi kwathiwa bezi unnecessary, angeke ngikwazi ukukhokheleka ngazo, ngizokhokheleka ifence nje enormal. Cabanga ngoma electric fence imali ngihambe ezinyangeni. Kade ngingakaze ngiyihambe inyanga empilweni yami, ngikhule ngumuntu okholwayo. Wekhala ubungqayingqayi utholakele sekhalela kwamuzi wakhe la uthengisa, wakha umuzi omusha esakhelwa umakhi ombombayi, umuzi osavuza nosamhlupha nanamhlanje. Sometimes ezinye izinqumo before uyithathe kumele ukuthi uyibukisise macala onke, uyi-introspect ukuthi mhlambe bungathini ubungozi balento le, kungaba yini ubungozi. Nokuthwala nje inzondo enkulu egcwele ubhavu, sometimes ilo nzondo nayo kubuye kube yiyona ekuvalela izinto, ekhiyela iminyango evela nje beyisigaxa sembumbulu uyakhiye nje ovela numelane nawe, uthi ushona ngala lo khiye loyo umelane nawe. Family, ngizosibeka lapho-ke okwanamhlanje isitori sethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ngizocela ningixolele ngevoice yami okwamanje, kade ngiphethwe umkhuhlane, ayakabuki kahle ivoice, ayakabi right, but as the time goes on ivoice izoba right. Ngiyanithanda kakhulu, ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Buzz say like, comment, subscribe and share. Mncwa.